Uyu munsi kuri Unguka Ubumenyi Post turasobanukirwa abasangwabutaka. Mu ndimi z'amahanga babita autochtone, hari n'abakundaga gukoresha ijambo indigene, ariko iri jambo indigene rikaba atari ijambo ryiza kuko risobanura abantu kavukire, ariko rikaba ryarakoreshejwe mu gihe cy'ubukoroni cyane cyane Abafaransa. Bakaba baravugaga abaturage kavukire b'ibihugu byakoronijwe n'Abafaransa. Rimwe na rimwe rikaba rifite igisobanuro gifitanye isano n'amateka y'ivangura. Noneho autochtone rikaba ari ijambo risobanura abantu kavukire babaye ahantu ku butaka runaka kuva kera cyane mbere y'iyimuka ry'andi moko cyangwa abakoroni. Rigakoreshwa cyane cyane mu mvugo zigezweho zerekeye uburenganzira bw'abasangwabutaka. Iryo jambo rero autochtone rikaba risobanura abasangwabutaka. Abasangwabutaka rero nk'uko tumaze kubivuga ni abaturage cyangwa se abantu cyangwa se imiryango y'abantu baba barabayeho mu gihe runaka, bakaba ahantu, bakaba noneho abandi baje kuhatura bahabasanga. Uyu munsi kuri Unguka Bumenyi Post tugiye gukora urugendo rwimbitse mu mateka y'abasangwabutaka bo muri Afurika. Turareba abari bo, aho yo moko atandukaniye, hanyuma twinjire mu mateka y'imiryango 10 y'abasangwabutaka bazwi cyane muri Afurika, ndetse n'ubwoko bunini 10 bugize umugabane wa Afurika. Iyi nkuru ntabwo ari iyo gucamo abantu ibice cyangwa se kuzana ivangura, ahubwo ni inkuru yo kugira ngo dusobanukirwe amateka, tumenye inkomoko, tumenye uko ibintu byagiye bigenda, uko abantu bagiye batura ahantu runaka, imico ibaranga, nicyo iyi video igamije. Rero nk'uko twabivuze, autochtone ni ijambo rigezweho kandi ryubahiriza uburenganzira bw'abo bantu. Naho indigene ni ijambo rifite amateka akomeye ajyanye n'ubukoroni. Uyu munsi rero mu rwego mpuzamahanga hakunze gukoreshwa ijambo autochtone mu rwego rwo kubaha no kurengera abo bantu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Unguka Ubumenyi Post ukaba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana muri ibi biganiro dukora by'ubwenge. Hari amakuru agezweho, hari amadocumentary, hari amateka, nta handi ushobora kubisanga atari kuri iyi channel. Kanda subscribe, ukande like, unasangize iyi video kugira ngo bagenzi bawe nabo bunguke ubumenyi. Abasangwabutaka rero 10 bazwi muri Afurika bazwi cyane. Hari abantu bitwa San cyangwa se Bushmen. Aba Bushmen cyangwa se aba San people ni bamwe mu bantu ba kera cyane batuye mu majyepfo ya Afurika, cyane cyane muri Botswana na Namibia. Amateka yaho agaragaza ko babayeho imyaka irenga 20,000. Bari abahigi ndetse bakaba ari bantu baryaga imbuto, ibintu byimejeje, n'abantu batahingaga, biratunzwe no guhiga. Noneho bakaba mu butayu bwa Kalahari. Batandukanye n'abandi baturage bo muri ibyo bihugu kubera ko bakomeje kubaho mu buryo bwa gakondo. Igihe abandi baturage binjiraga mu buhinzi no mu mijyi, ururimi rwabo rwo rukaba rufite n'amajwi yihariye cyangwa se click sound. Noneho ayo majwi akaba ataboneka mu zindi ndimi nyinshi za Afurika. Nkuko wumva wenda ngo Ababantu cyangwa se Ababantu bakaba bafite indimi nyinshi bahuriyeho, ariko aba ngaba bafite ururimi rwabo bihariye rutaboneka mu zindi ndimi zo muri Afurika. Mu mateka y'iki gihe bahuye n'imbogamizi rero zo kwimurwa ku butaka bwabo no kubura amahirwe angana n'ay'abandi baturage. Abandi basangwabutaka bazwi ni Abamasayi. Abamasayi ni abantu batuye muri Kenya no muri Tanzania. Bazwi cyane ku myambaro itukura ya karokaro n'umuco wo korora inka. Mu mateka yabo ubutunzi bwari bushingiye ku nka. Bakaba batandukanye n'abandi baturage bo muri ibyo bihugu kubera ko bakomeje umuco wabo gakondo n'imibereho yo kwimuka bakurikira ubwatsi, mu gihe abandi bahindukiraga bakajya mu buhinzi n'ubuzima bwo mu mujyi. Abamasayi bo bakomeje kubaho ubuzima bwa gakondo. Ngira ngo wowe uri kumva video ntabwo waba utazi umumasayi. N'ahantu hose ubonye umumasayi muzarebe baba bambaye imyenda ya karokaro, bari aba bacuruza inkweto, imikandara, ibintu byose ibintu bikomoka ku mpu. Murabona yuko ntabwo bakunda kwambara amapantaro, bakunda kwiyambarira
ibishora bya karokaro. Uriya ni wo muco wabo rero, ni abantu bazi gukonseriva umuco wabo kuva kera. Noneho abantu ba gatatu, abasangwabutaka ba gatatu ni abatuwarege. Abatuwarege ni abasangwabutaka bo mu butayu bwa Sahara, cyane cyane muri Mali na Niger. Bakaba bazwi ku myenda y'ubururu no gupfuka mu maso. Amateka yabo akaba ashingiye ku bucuruzi bwambukiranya Sahara. Ubu bucuruzi burazwi mu mateka bwitwa commerce transsaharien cyangwa se transsaharan trade. Abantu bize amateka barabuzi cyane. Noneho bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera umuco wabo wo kuba abimukira bo mu butayu no kugira indimi z'ababarubare cyangwa se ababerbere. Noneho hari abandi bitwa pygmies cyangwa se mbuti people. Ni abantu batuye mu mashyamba ya Congo, muri Bassin du Congo. Aba ngaba cyane cyane bakaboneka muri Republique Democratique du Congo cyangwa se muri DRC. Noneho bakaba bazwi ku buzima bwo mu mashyamba bwo guhiga. Bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera uburebure bwabo bugufi, kubera ubugufi bwabo nyine n'ubuzima bushingiye ku mashyamba aho kuba mu midugudu hano. Noneho hari abitwa Hadiza cyangwa se Hadizabe. Mukunda kubabona ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangiye kubapostinga cyane cyane barya nk'inyama mbisi. Abo ngabo barazwi cyane. Hadizabe cyangwa se Hadiza people batuye muri Tanzania hafi y'ikiyaga cya Eyasi. Ni bamwe mu bahigi ndetse barya n'imbuto, ibintu byimejeje. Bakaba ari bo bakeya basigaye ku isi batandukanye n'abandi baturage ba Tanzania kubera ko batinjiye cyane mu buhinzi cyangwa mu mibereho ya kijyambere. Na n'ubu bakaba bakibaho mu mibereho ya gakondo. Hari abandi rero bitwa Ojik people n'abasangwabutaka batuye mu mashyamba ya Mau Forest muri Kenya. Amateka yabo agaragaza ko babayeho mu buryo bwo guhiga no kwegeranya umusaruro w'amashyamba, cyane cyane ubuki. Mu muco wabo bakunze gutungwa n'ubuki, inyama mbisi, imboga mbisi. Mbese abangaba ibintu byo kurya ibintu bihiye ntabwo babikunda. Noneho bakaba igice cyabo cy'ubuzima, mbese ishyamba niho hantu habo ho kuba gusa. Ndetse igice cyabo cy'ubuzima cy'iyobokamana nabyo babikorera mu ishyamba. Ni abantu batajya babana n'abandi bantu bo bibera mu mashyamba. Batandukanye rero n'abandi baturage ba Kenya kubera ko ubuzima bwabo urumva bushingiye ku mashyamba aho kuba mu buhinzi cyangwa ubworozi. Mu myaka yashize bahuye n'imbogamizi zo kwimurwa ku butaka bwabo kubera politiki z'ubutaka n'ikorwa ry'amashyamba, ariko bagiye bagaragara mu nkiko mpuzamahanga basaba uburenganzira ku butaka bwabo kavukire. Hari abandi bitwa rero aberuberi cyangwa se Amazigh. Bakunze kwitwa aberuberi, bakaba ari abasangwabutaka bo muri Afurika y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Maroc na Algeria. Amateka yabo asubira inyuma mbere y'igihe cy'Abarabu n'Abanyaburayi. Bakaba bafite indimi zabo cyane cyane nka Tamazic n'inyandiko yihariye yitwa Tafinai. Bakaba batandukanye n'abaturage bo muri ibyo bihugu kubera ko bafite inkomoko itandukanye n'Abarabu benshi batuye muri ako karere, n'uburyo mu bihe bitandukanye bahuye n'igeragezwa ryo kwinjizwa mu muco rusange. Uyu munsi indimi n'umuco wabo biragenda byemerwa ku rwego rw'amategeko mu bihugu batuyemo. Hari abandi baturage bitwa Abahimba. Aba nabo ni abasangwabutaka batuye cyane mu majyaruguru ya Namibia. Bazwi ku muco wo kwisiga ibara ritukura rikomoka ku butaka, rikaba rikoreshwa mu kurinda uruhu no kugaragaza umuco wabo, umwirondoro wabo, amateka yabo ashingiye ku bworozi bw'inka n'imibereho yo kwimuka bakurikira amazi n'ubwatsi. Bakaba batandukanye n'abandi baturage ba Namibia kubera ko bo bakomeje umuco wabo gakondo mu buryo bugaragara, cyane cyane mu myambarire n'imibereho. Hari abandi bitwa Zagawa. Abazagawa ni abaturage batuye hagati ya Sudani na Chad. Amateka yabo
agaragaza ko babaye abacuruzi n'aborozi mu karere ka Sahel, bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera uburyo bagize uruhare mu bucuruzi bwambukiranya imipaka n'imiyoborere y'uturere twabo. Mu bihe bya vuba bagize uruhare mu bibazo bya politiki byo mu karere ka Darfur, ariko amateka yabo akaba ashingiye cyane cyane ku muco w'ubworozi n'ubucuruzi. Hari abandi rero bitwa Oromo. Oromo people ni umwe mu miryango munini muri Ethiopia. Amateka yabo akaba agaragaza ko bafite uburyo bwihariye bw'imiyoborere gakondo bwitwa Gada system. Bwari uburyo bwo gusaranganya ubutegetsi mu byiciro by'imyaka. Batandukanye n'abandi baturage ba Ethiopia kubera ururimi rwabo Afan Oromo n'imiyoborere yabo gakondo. Uyu munsi ni umwe mu miryango ifite umubare munini w'abaturage muri icyo gihugu. Reka turebe noneho ubwoko bunini 10 bwo muri Afurika. Aba tumaze kuvuga ni abasangwa butaka, ariko hari n'ubwoko noneho bw'abaturage buboneka muri Afurika. Afurika ituwe n'ubwoko bwinshi. Ahangaha tugiye kureba ubwoko 10 bugizwe n'abantu benshi. Ubwo ni ubwoko bunini 10 bwo muri Afurika. Ubwoko rero bufite abantu benshi cyane muri Afurika kuruta ubundi ni Abahausa. Abahausa bakaba batuye muri Nigeria na Niger. Amateka yabo agaragaza ko bubatse ubwami n'imijyi y'ubucuruzi kuva mu kinyejana cya 14. Bakaba bazwi mu bucuruzi, mu myigire ya Isilamu no mu itangazamakuru ryo muri Afurika y'Uburengerazuba. Bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera ururimi rwabo rwakwirakwiye cyane cyane mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba. Ubwoko bwa kabiri bunini muri Afurika bufite abantu benshi ni Abayoruba. Abayoruba bakaba batuye cyane cyane muri Nigeria. Amateka yabo akagaragaza imijyi ya kera nka If ifatwa nk'inkomoko y'umuco wabo. Bakaba bazwi mu bucuruzi, ubuhanzi n'umuco ukomeye w'imigenzo. Bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera uburyo bwabo bwo kubaka imijyi n'imyemerere yabo gakondo yahujwe n'iyobokamana rya Isilamu n'ubukirisitu. Ubwoko bwa gatatu bufite abantu benshi muri Afurika ni Igbo. Igbo people, Abigbo ni abaturage batuye mu majyepfo ya Nigeria. Aya mateka yabo akaba agaragaza ko bari bafite imiyoborere ishingiye ku nama z'abakuru aho kuba ku bwami bukomeye. Bakaba bazwi mu bucuruzi n'ubushabitsi butandukanye n'abandi baturage bo muri Nigeria kubera uburyo bwabo bwo kwigenga n'imiyoborere gakondo. Ubwoko bwa kane bufite abantu benshi muri Afurika ni Amahara. Amahara people ni umwe mu miryango ikomeye muri Ethiopia. Abangaba bafite n'ururimi rwitwa Amharic. Amharic ni ururimi rukomeye cyane muri Ethiopia ndetse no mu bihugu bimwe biwuzengurutse nka za Eritrea na za Somalia. Uru rurimi rukaba ari urw'aba bantu bitwa Amahara. Akaba ari umwe mu miryango ikomeye muri Ethiopia. Amateka yabo akaba afitanye isano n'ubwami bwa kera bwa Aksum. Aksum, abantu bize amateka bize icyo bita civilisation Aksumite. Noneho ubu bwami bwa Ethiopia bwa kera bukaba bufitanye isano n'aba bantu bitwa Amahara ndetse n'iyobokamana rya Orthodox. Bakaba batandukanye n'abandi kubera uruhare rwabo rukomeye mu miyoborere y'igihugu no mu mateka. Ubwoko bwa gatanu noneho bukomeye bufite n'abantu benshi ni ubwoko bw'Abazuru. Zulu people, Abazuru batuye muri Afurika y'Epfo. Amateka yabo akaba agaragaza ubwami bukomeye bwubatswe na Shaka. Abantu bize amateka, Shaka muramuzi, ni umuzuru wari ukomeye cyane mu kinyejana cya 19 wayoboye ubu bwoko. Bakaba bazwi ku muco wabo w'imyambarire, indirimbo n'imbyino gakondo z'ikizuru. Mujya mubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga murabibona cyane. Noneho ubwoko bwa gatandatu bufite abantu benshi ni Abafulani. Abafulani ni umwe mu miryango yakwirakwiye cyane muri Afurika y'Uburengerazuba no mu karere ka Sahel. Bakaba batuye muri Senegal, muri Mali, muri Nigeria, muri Guinea n'ahandi. Amateka y'Abafulani akaba agaragaza ko
babayeho nk'aborozi bimuka bakurikira amazi n'ubwatsi mu kinyejana cya 18 n'icya 19. bakaba baragize uruhare rukomeye mu sakazwa rya Isilamu muri Afurika y'Uburengerazuba ubwo umuyobozi witwa Osman Dan Fodio yageraga muri Afurika y'Uburengerazuba. Noneho bakaba barashinze ubwami n'ubutegetsi bushingiye ku dini n'umuco wabo. Bakaba batandukanye n'abandi baturage mu bihugu batuyemo kubera imibereho yo kwimuka no korora inka ku rugero runini. Mu gihe andi moko yo aba yibanze mu buhinzi buhamye cyangwa ubucuruzi bwo mu mijyi, Abafulani bo baguma ku muco wabo wo kwimukana n'ubu no kubungabunga amatungo. Uyu munsi bamwe bakomeje uwo muco, abandi binjira mu buzima bwo mu mijyi no mu nzego za politiki n'ubucuruzi. Ubwoko bwa karindwi bukomeye muri Afurika ni Akan. Akan people cyangwa se Abakan batuye cyane muri Ghana no muri Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire. Ni umwe mu miryango ifite amateka akomeye mu bucuruzi bwa zahabu no mu bwami bwa kera bwa Ashanti Empire. Amateka yabo agaragaza ko bubatse ubwami bukomeye bwari bufite imiyoborere inoze, ingabo zikomeye n'ubucuruzi bwagutse. Noneho umuco wabo ukaba uzwi ku izina rya matrilineal system, aho inkomoko n'umurage byanyuraga ku ruhande rw'umubyeyi w'umugore, mu gihe ahandi inkomoko n'umurage binyura ku mubyeyi w'umugabo. Abangaba bo inkomoko n'umurage bikomoka ku mubyeyi w'umugore na n'ubu ngubu. Noneho bakaba batandukanye n'abandi baturage kubera iyo miterere yihariye y'iyandikwa ry'umuryango no kubera ubuhanga mu bucuruzi bwa kera. Uyu munsi umuco wabo ukomeje kugira uruhare rukomeye mu buzima bw'abanyegana no mu bukungu bwayo. Ubundi bwoko rero bukomeye muri Afurika ni ubwoko bw'Abatigre. Abatigre batuye mu majyaruguru ya Ethiopia, hahandi mukunda kumva hari hakunze kuba intambara y'umutwe yitwa TPLF irwana na Ethiopia. Abangaba ni nabo bakoze uriya mutwe wa TPLF bashaka kwiyomora agace kugira ngo aka gace ka Tigre kigenge. Abatigre rero batuye mu majyaruguru ya Ethiopia no muri Eritrea. Amateka yabo akaba afitanye isano n'ubwami bwa Aksum kuko twabivuze haruguru. Bwa bwoko bundi bw'aba Amahara bukaba ari bumwe mu bwami bwa kera bwari bukomeye muri Afurika. Bakaba bazwi ku muco wa gikirisitu w'aba Orthodox umaze ibinyejana byinshi muri ako karere. Uruhare rwabo rero mu miyoborere ya Ethiopia rwabaye runini cyane mu bihe bya kera bitandukanye. Bakaba baratandukanye n'abandi baturage kubera amateka yabo ya kera ajyanye n'ubwami bwa Aksum. Inyandiko ya Ge'ez n'umuco w'aba Orthodox umaze igihe kinini. Mu bihe bya vuba bagize uruhare mu bibazo bya politiki by'ibihugu, ariko amateka yabo akaba arusha kure ayo makimbirane ya vuba. Ubundi bwoko ni Abasomali. Abasomali batuye muri Somalia, Djibouti, Ethiopia no muri Kenya. Amateka yabo akaba ashingiye ku bucuruzi bwo ku nyanja no ku bworozi bw'amatungo. Kuva kera bari bafite imiyoborere ishingiye ku miryango, clan system, ikaba ifite amategeko gakondo ayobora imibereho yabo. Bakaba batandukanye n'abandi baturage bo mu karere kubera ururimi rwabo rumwe rwakwirakwiye ku bihugu byinshi no ku muco wabo warakomeje guhuza abaturage n'ubwo imipaka ya politike yabashize mu bihugu bitandukanye. Hari ubwoko rero bw'Abanyekongo. Congo people cyangwa se abaturage b'Abanyekongo batuye cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakaba batuye no muri Angola ndetse no muri Congo Brazzaville. Amateka yabo agaragaza ubwami bwa Congo bwashinzwe mu kinyejana cya 14. Bwagiranye umubano n'Abanyaburayi mbere y'igihe cy'ubukoloni busesuye, cyane cyane ku ngoma y'umwami Leopold wa kabiri, umwami w'Ababiligi. Bakaba bari bafite imiyoborere ihamye, ubucuruzi n'imibanire mpuzamahanga. Bakaba batandukanye n'abandi baturage bo mu karere kubera amateka yabo y'ubwami bwari bufite imiterere ihamye ya politiki n'ubucuruzi bwagutse mbere y'uko ubukoloni buhindura imiterere y'akarere. Rero iyo tuvuga amateka y'abasangwa butaka n'ubwoko bunini bwo muri Afurika,
ntabwo twiga gusa amazina y'amoko, twiga inkuru z'ubuzima, imbaraga zo kubaho no kurinda umuco. No mu bihe bikomeye aba autochtone n'aba indigene ni abantu basanzwe, nubwo wenda tuba tubavuze nka gutya, ni ukugira ngo abantu biga amateka, abantu bashaka gusobanukirwa basobanukirwe. Ariko kuvuga ibi ngibi ubundi ni inzira yo gusobanukirwa aho abantu bakomoka n'uko amateka yabo agomba kubahwa atagoretswe kandi atarimo n'ivangura. Afurika rero ni umugabane w'amateka wihariye wubakiye ku bwami, ubucuruzi, indimi, imiyoborere byabayeho mbere y'ubukoroni. Kumenya ibi rero icyo byadufasha ni ukubaka ejo hazaza hubakiye ku bwubahane n'ubwenge. Tuzakomeza kugenda tubagezaho amateka y'abantu atandukanye, haba abo muri East Africa. Abangaba tuvuze uyu munsi ni itangiriro. Tuzakomeza kugenda tubaganiriza ku mateka atandukanye, tuvanga n'inkuru zigezweho, tuvanga n'andi madocumente, kugira ngo turebe yuko twakomeza kunguka ubumenyi nk'uko iyi channel yacu izina ryayo ribivuga. Rero niba iki kiganiro kigufashije mu buryo bushya kandi bwimbitse, kanda subscribe buriya, kuko iyo ukanze subscribe iyi channel wifashe kuzamuka. Kandi gukanda subscribe ni ibintu byoroshye, ufata isegonda rimwe ukareba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, ariko ukandaho inshuro imwe. Niba ukanzeho inshuro imwe biba bihagije, uwakanzeho biba bihagije, ariko niba utarakandaho nyabuna kandaho ufashe kuzamura iyi channel yacu, ukande like kuri iyi video niba wayikunze, ndetse ujye no muri comment wandikemo uduhe igitekerezo kugira ngo turebe ibyo twanoza, cyangwa se utubwire ibyo twazavugaho kuri video z'ubutaha. Ese ni ubuhe bwoko cyangwa abasanga butaka wifuza ko twazakoraho igice cyihariye muri video bitaha? Muri abo bose twavuze twagiye tubavugaho mu ncamake. Ni ubuhe bwoko mubona twazavugaho mu buryo bwihariye, tukabavuga mu buryo burambuye kugira ngo murusheho kubusobanukirwa? Kuri Unguka Ubumenyi Post tuzajya dukomeza kubaha video zibungura ubumenyi. Imana ibarinde. God bless.